Ka Jaintia Student Union JSU but Jaintia National Council JNC ha ka pratrik jelio. Kira lej ajing kershan but Ayman Sim ya Marshal SBBM. President Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association ubadang syongshat ngan klembo por halor kajing dawawan pli kajing ti doyong hapo East Jaintia. Ha ukurwa ki arseng kila kintu ya ka sorkar pan khot ya kreno ya uniu samlarang ba namar ba ka sorkar kala juya lam bakla na kapor sya kapor ki pat ba habaya day bar udoyong na kalyang ka JSU kapan kan mau ba house nam arjar khat kendai umintri rang ba ka jela ulak kular balada wan ha kabor un pelaj aka kamti doyong hapo Jaintia Hills District kalapan kan mau ru ba house nam arjar khat saw por bakang yau doyong hapo Jaintia Hills ka sorkar MUA2 keladon ka jingeki bajor kabala shimru ya arngot kimin simbrio cukup lainnya. Satu lagi dia agak sedang strong yang agak MDE government yang ada arja asu yang sudah analisem ini dah mendingnya kejadian dan komisi hukum selama asu korban pun dah moyak. Kami mengturnen saya yang tidak tip dan korban itu. Ini menjadi apa yang jalan. Sigi lam yun dan women nila karang at sa kala usugi ka ang bani ka district is temple so kami kabul ruli bisa pala ng tao so ngayon ang nga kam gajin personal ko ito sa ko ito ang gajan ko chena di DC cakap waktu na yang niya ka kalian yung medical team sa district administration one Pak bisa bertanya, kalau sebiang yang bertemu saya mesti yang atau pun itu lah yang cari itu lima kami dari juga support nawa. Kami continue. Namun itu JSU agensi ile itu untuk dicatatkan dari pilihan Cibun dulu tidak itu lagi suruh saya pernah itu juga di dalam ini. Kalau saya itu sambung itu. Gitu belum suruh. Orang itu, kalau government BPI, ibor ujian. Kalau tidak saatkan ini, penghitungan yang waktu perlu dia cari. Otak situ saking pun kita gizi. Itu tahu mengayu orang pengarap konsen ya dah hal itu. Kita cari kian. Tidak manusia pada ibukan. Kalau memang kamu jual ini berkeras macam Indra. Banyak jadi aja mudar dia. Ini kami anu jadi mudar. Kita dalam lebih dekat dengan sokar untuk kamu kibini kan dia. Kamu sudah smart. Jadi kamu sudah dapat ini tahu dia orang Selang kita dia hapting coba seniman. Kan saksikan ini sokar mana? Sudah kita dah itu kamu di alam jumlah. Pasal pikiran saksikan ini bro dan kapto bilang coba seniman. Bukan tak. Man ika menang ilam la man iya menang ilam la hak mani kasini ga saya macam sini acha kan disket semua benda tempera ram ang ilulu inwa da yu ye gatuga jing pembana no wiu control rangba wa em hapo ni ka chinong po district East Jaintia Hills yang i ma marshal biang the chim skit we kata jingkit kli kamu wi no teu nong rak kubor cika sorkar Meghalaya yang i nai benta wo dawa ikri kerja kepo kuba kini ginong Jaintia wa i kinong Jaintia wada jo imi wada jo ya ke wahe ke ye umur ong hadin wada yu de lai sakit nyau prada ligi sngi wa ni khanro nang use keto ubru wa biang kata fitness ti chai nang de mem yu trot ye hado kate handrei ko yi man konsen i open senyau benyau ini ni kam ki leader kinong mi khman de benta yong pai ba kam tam yi ki NGO ku jo pai ka ba ka miet the use kiat ba sorkar Meghalaya man
kelat ko hajing atau wakani ka message ko ni kunru deleu ko pen kemoy nga house name R1000 khatpra haipor wo chief minister yang idaman MPU tipor wanu capok ke distrik yang i de kelam penbe jo lah itu ipor wato wa ada wanu ke kerdan chief minister daw yo ki paj ba yang i wai muyong daw yo ki paj ba yang i yaki yaksar ka mojo le hanrei how you wan i wato wa la khat artli gisnem ki jing cha penbe we yo ile wa naliang yang sarkar MUA2 hidi por wa yalam do Dr. Mukul Sangma chemi wato ki de chim ki mensin ko do tengah ke jinggeli yang ngai ke sarkar Meghalaya hakawan ke rukom we skat won tali ki mensin go pi da chimpi ne benta ka ni ka hok na noro de chimpi ka hok yang pi ki waduk miok ki simenta kam wada ya kelam muma marshal biam de ong wato wa naliang yang ke sarkar ilat ko du ye kita ki high level ku yo simenta hamnu moyong kirit kiria kiburu gu im jak po di jit musle kiburu gu im jak po haki dukan cha gu ju im gi use kiat wato ba hier kata ke yo kon mi kita kisi kisang gu mi batai hapok ni ka East Jaintia Hills district yang i dan ite daw ngana liang yang i ki art li kisen bahalang gu pai ka bahang miet yang Jaintia Hills liang yang Jaintia National Council kamjo ka Jaintia Student Union chimmi ka ni ka jingkit khli wato ka sarkar tok ko por yo pi wom to de pen beach pi ya Gibru Jaintia to bun to Gibru Gustat te daw ngau ong ya pi la pi dang yai penbit pi kam ni la pi dang yai le pi ni kam pi komo wa to wa im chongklikti i dawi khun yu pi siao tho i jing im yong i chisenu im ni berthai chisenu yapi ni te daw chim wa ni ka message we ni liang yong pi government siao ba chim no ya ka jing bakala ko pi de penbit pi khun no che ka jing ya kalam pediang sal si phaw li pon i pi pediang bang si pon ar pon kamu ni kun ro we cha tangan hini da ong la ka sarkari khut ya kalam ka i la ka sarkari pediang ko si pon ar pon siao thu im bi ka sarkar pediang ro ni ma ka an de ka an im bi penggerak kam ka ro ngai dan ite daw ngau ong la pi perchang pi silent la pi perchang pi na lor bertu sa pi ka hok yang i sutu pi sa ka jing im yang i pengkemoy i wato wa manda kai ka snam la ni mana ya ki i da ka ta rukom ko pi imiu pediang we mem tin ye ka ta patok yang pi na poi ka por ya pi wato pi daw jinjar pi na poi ka por pi daw jinjar pi control ni baile ka sup ka san ka bahaga miet chong go kon konro yang girlum Jaintia takani man go ka message ya pi government of Meghalaya sao thu i to chibon kita kising e ku pi mi pi pelaj henrei i emile hapo kate ka 6 chidel ko ker ko dai i ko paj ko yu i girit paj ki indigenous people go ong yu em hapo kini ka chatai lam po north east yong i tenite daw nga naliang yung general secretary yung Jaintia Student Union kamjo la yu pi sambor man president yung Jaintia National Council i pa ka message pi ka sarkar siang ba respond pediang ya gani ka message ko ni kunro de le u da pa uchapi nge na kaliang kayong i ka Jaintia National Council sirup wa ka Jaintia Student Union ada wani hini hathau cha thangan yong ubi na kunro rangba yang gani ka than kayong i heni hatnang larmbai ka jing cha thangan hi kayong ni rangba to nei benta wa pun bor ka sarkar wa wai ya ka muyong da ka ain ki waye ki paj ba ki ye ki lang ma na kaliang kayong i kinong ilam yung ka arsen hi ne hawawani hini da perchangi u ye kelam nungkong hi i wani wanu emensen ka war i de kelami ne ba ka chat ka khia ne ba kam kinong ilam le ne kam kisen bhalang ki action am chibon kilat kiluti ki i wo ye ki i open bori ya ka sarkar wa kamnu open kra kam go ya ki an ki kanun ki waman ki wayhap wa ka imlang ka salang ki wayhap wa wodu warangli andre ho perchangi ye kelam wa ni urang ba snel thoi wa ka sur ko yung ohi hatwa wo chimu ya gani ka rai da perkat sanigi we wa da chimrang ba ya gani ka rai wa ki da rai o da rai ba u chatngan kat wa ka sarkar hi wa wampu khud ye kalam wa kin amang kwa gi khud ye kalam han re kwa gi wa ka sarkar hi wa u paj go ya kita kimat ki jing do wa ki yong ki hos khat khajak ha wa khur uni cha ka jing cha khang yong muyong ha po kani ka state ka yong i woro ka wi yu ang wanadu R1000 khat kende yong muyong dawai lengba ka order yang ka Supreme Court. Mereka yi ke wapan snausi yi kam kinong chong chunong yang ka Jaintia bat yang ka Meghalaya hi bro ka wi wato dawai ya umuyong lengba ka open cast mining lengba ka MMDR Act.
Kini ke open cast mining hi memang go ke wa yetok ke wa yahap wa karkoman karkomlong yang ke kendau ke ciap ke yong i kam tam pok ke jela mikhalia ke yong i ke wa ar ni te kini ke open cast mining HUM kita wadu cispa hektar we wa u yele ya kita ki prospecting license ki mining list habi ulut da ki paulak da ki krur te kini hi man go ke bom man selensar nadu na ke thau ke bahau hadu ha ke jinglut ke jingsep ni ba saat ke jinglut upai ba womyiu yele ekam kini ki license rem tok do kata ke jing saat henre wat ya ka thau le mami u ya hap go wa kini ka thau ko yong i te la depa ji wat ya ka mariang le kini ko open cast mining ta pa go ya ka mariang mentu chisen hi wada debi u klong le ne uti ya ka kendau dale le womyiu do penam kambiang ya ka tu ka kendau henre la da lai da kini ka mining ka waju ya ki ya krai waro chka tu ki snem da ki pau snem da ki spa snem yoi wato haden wada dep ki yo muyong haden wada lut muyong ya gitu kitau dang yo yang yu penam kam dang yo yu rep uriang ya ki uting den yu tung so bon kam kini ki la dapat bice ilka su tengah le ne cak witawan ki chunong kitau waya kini ki kitau muyong ki wada dep kra da ki pau snem haden wada lut muyong da pengkelai ki kam cak kitau rep cak ki fam bu tung so le ne da chnai ki kam kinan san dekha henre mentu la da lai da kini ko open cast mining man kini cisen wada dep ti yang ni muyong ka kendau man go ji ong ka kendau ko wada yap tas nyau tho i wata uyikuni wa uyo ki kam wona chwam to ka wasuk na kaliang ko yong i ki arsen da perchang i pun nyau tho ya uni u kendo rang ba wa cha thangan ne ba achwa u ye i uchna ya kita ki policy ki wa ya hap wa kani ke jing man ke jing long yang ka thau ka bahau ko yong i am kam ya ka sarkar India wo exam go le ne wo pelaj go ye i dah kata ke MMDR Act lada ke sarkar hi go ya kata ke political will vum jing ya ka bo exam go i na ke ni ke MMDR Act le ke mo phi hakis nem ki wada deb ke jing percha ke wajor ya ka citizenship amendment bill ke jing ki ke wajor ha po shlong we ha bon ki bentayong keri India Henry nyau kemen yu pentip wato lengba ke jing exam yang ka sarkar Meghalaya ya ke state Meghalaya ke sarkar India ke state Meghalaya i de lagi nak kata ke jingkrak kam yang ke Citizenship Amendment Act hakan nu kom ke sarkar India ye ko exami i wato IME ye ke 6 schedule kat kam ke paragraph 12A section B yang ke 6 schedule klam chega wato lengba ke notification yang presiden yang keri India ye upelaji i nak kinu ki an lene ki act yang ke ni ke parliament lene yang ke sarkar India tekeni hi to ke kalat keluti ye ite nete daw ikwai ya ke sarkar Meghalaya hoide u akgi kam yo kam snyau ya gani ke jing chatngan yong uni u kendorang ba yang gani ke than ke yong i te ina ke liang ke JNC ke JSU la danga kini ki sngi ki wada deb de yo u chong ka meeting wa ke Jaintia Coal Miner and Dealer Association kawaman la ke wina ke sen ke wa daya khmat ya ke jingi ki ne benta wai muyong danga kini ki sngi ki wada deb ki benai ki wada deb de yo peman ya kan ni ka wi ka reli ka wahe bah po kan ni ka distrik ka yong i ta haden ka jingkut yang ka tu ka jing epor yang ia ka sarkar le bna i na ka liang yang ki arsen churup ka JCMDA le upenjori ya ka jingi ki ka yong i lada ka sarkar wom snap go i ta e wa ka ni ka jing chat ngan ka yong uni ukhundo rang ba uman go kam kata ka sur open sawah cha ka sarkar yo gisnyau tho ya ka jing thangan ka jing sliang yang kirit kiria po kan ni ka than ka yong i we po ka state hi wara ko wi